Walada ke inta Miami kamat tang nagi namrem hagi jingle kai parlok. Henry ke jingyo ke jat benengkong ha ke MLS ke inta Miami kalayaban kuri ki lai point bapura. Hadin ke jingjob ya ke Real Salsalet da nanon gol. Ke jingjob ke inta Miami de ke jingetrai lang apa dang Lionel Messi bat Luis Suarez. Namar ya ke gol ke benengkong ke inta Miami la tep da Robert Taylor. Ya ke bola penbo dau Lionel Messi. Kat ba ya ke gol ke bar ke baliyo tep dau Diego Gomes hakimet ba prap lai. Ya ke bol pat la penbo dau Luis Suarez. Habo pai ki kana han ke jingle kai de ke Inter Miami ke babat ya ke position dasan 1000%. Kat ba ke Real Sociedad tang 100%. Habo pai ke shot on target ke Inter Miami ke yo hado Pradeli kat ba ke Real Sociedad tang Arli. Haba pai shaka shot ke Inter Miami ke yo kat sandeli ke Real Sociedad ke yo kat neutali. Dagan ni ke jingjob ke Inter Miami kan pengkrepat ke jingkon persya ya ke LA Galaxy haka arpun rutering mentau penai. Haba pai pat ciki kana haka jingle kai haka English Premier League haka jingle kai ke ba arpun riu ke Liverpool ke yakon persya halaying ya ke Luton Town. Habo pai cho ciki kana kan ke jingle kai ke jingla ke Luton Town ban tep gol dang menit ke bakada leng ba u oveni kala pen klumar ke rang le kai ke Liverpool. Henry habo wanan teng ha ke lak bar ke Liverpool ke iya ke bor jangka ban tep kala pat hado saw gol. Leng bagin ke jingjob ya ke Liverpool kan yai bat akledo ko me ya ken point dan Liverpool point ke arpun riu teli ke jingle kai ndak bejob khat prasen ya kai riu sen bat Syarem tang Arsen. Ndak batam saw point nya ke Manchester City ke babat agerdan ke bar dasan penriu point na ki arposan teli ki jingle kai. Kamut ke Manchester City kadang don sekawe ki jingle kai pan yar kat bat ke Liverpool lada ke job kan syatam tang si point.